Oni su rekonstruisali nadstrešnicu, za to imamo milion dokaza. Imamo papire, imamo projekte, imamo stručna lica koji su radili, imamo slike, imamo videozapise, snimke, imamo sve. Znači oni su sve to negirali. Oni su počeli da brišu te slike, snimke, sve ostalo što je bilo na internetu. Oni su počeli da kradu tu dokumentaciju. Srećom, postoje savesni ljudi koji rade u tim firmama i u ministarstvima i koji znaju s kim imaju posla, pa su sačuvali u kompjuteru ili su slikali ili su skenirali, pa postoji dokaz. Oni pritiskaju ljude određene da ne govore istinu, lažu, obmanjuju i relativizuju stvar, naročito na Pinku i na Happy. Pa vidite, vi imate poplavu tih analitičari koji sad, ne znam, relativizuju stvari, pa srušilo se i tamo u onoj državi, pa srušilo se i u ovoj državi, ne znam šta. Znači, vidite, umjesto da priznaju krivicu, što bi svak normalan u normalnoj državi trebao da izađe, kaže, prvi predsjednik da izađe da kaže ja sam kriv jer Goran Vesić je moj izbor. Pa ne može da bude Goran Vesić kriv, a da Vučić ne bude kriv. Kako? Ili je on podno samo ostavku radi reda? Mislim, to su sve te igre o kojima smo mi manje više pričali.